Oh, matang! Ikwake! Nangikuha mo tong. Niyay. Nanoy ni Poil. Nanoy king Yippee! Dubi-dubi-dap-dap, dubi-dubi-dap-dap, dubi-dubi-dip-dip, dubi-dubi-dap-dap, dip-dip-dip-dip, dup-dup-dup-dup-dip-dip-dup-dup-dup-dup-di. Ngay dana, apa to nen Charlie ning last golden ticket ng Willy Wonka. Dear clients, ninumang maswerteng may kabagot king golden ticket ay ni. Mapalyari yung mag-field trip kening ka na akong factory. Kaya na kayo magbakal, sa pakpuds kasi Kenny. Etong muna mangaldong tourney, no entrance fee. Kung underrated na ka man, mapalyari kang magdalang miyato nga kayabe mo. Tatang mo kaya lolo mo makanyan. O Charlie, gayak na kaloko. Mandilo ka. Pakatulbras mo at saka... Tsaka may dalaitang sako mong pangalakal. Wah, dala meron ta. Kapa, alwa ko sa labat. Nung metong yamay pwedeng tuki, ninong tuki kaya kayo nga duay, ikaw ay tatang. Ako na mo. Ha? Bakit? Bakit? Malyari kayo burika ko. Okay ka mo ka rin darling, pota pala bisa ang tuki. Alam mo naman tatang, Messi kanya niyang ikitnitang golden ticket. Pero king pamanunta nobre bisa, anya paborenta niya. Yippee! Nanong say mo po ko. Eto kayo buring kaya belo Kasi yako mo ang puy tatang ko mo yung guguragod Kenny. Kasi panay kayo magpanggap masakit bitis. Tsaka nantin, manyad kung lima kayo yok paboring dinan. Kaya yan mas excited ko pa ka na ako. Ngayon ngal do po, saksiyan tamo yung pamaglob da king factory. Daring limang menikwa king golden ticket. At nung may swertyan tampo, asilayan tayo Willy Wonka king mumunang pagkakataon. At broadcast tayo ing itsura na king live telecast television. Back to you, Chinky. Salamat na po, yaon tiki mo. Balayo ka lang. Ladies and gentlemen, marakal pong salamat kayong pamamun tayong gana-gana. Ninuya ko, yako po'y. Di ba kagaling da? Maniglo kayo ngayon ni kayong menayot makanyan. Mandyang yaong ngayon ni kumuyikit yan Umalawat na ako sing luluwal. Ninuy ka. Yay, Willy Wonka. Unang first time yung Kenny, budi ko mong i-remind kaya kayo na sobrang dagol na yung factory ko. At karating kaya kayong pasbol. O maliya pa nga basa yung foreman ko ken drawing na ning architect ko O tara na, nanano ko pa. Buklat tali ni ay, balo ko'y Batchoy Pinoy. Danupan Welcome kaya ning kakatam mixing room na ning kakatam factory. Oo pala, malyari yung kanan ning gana-gana nga kitsuken. Reng dikut, tanaman, gana-gana, malyaring kanan. Pera mo saya ako. Ay, tanglida na, kanini anak to? Boy? Amo, boy? Dana, utay nga amal moves ning ka na ako chocolate. Yum yum. Ay! Wala pa man may eliminate na iba Toy Pinoy. Yan na kasi